Natumane amashu yako Lesa mukutendeka chapter 5 verses 22. Kutendeka chapter 5 verses 22. Kabiri inoki panuma ya kufyala metusela alenda na Lesa emyaka imyanda 3 no kufyala abana baume n'abana abana kashi. Aya mashiwi ayo twabele ngau alembele ni Mose alembele abena Israeli Lesa musokolwelele ifya chitike kunuma ilo Lesa ubumbu ale buchita okufika na panshita ya kufyalwa kwa Mose mwibumba lyabena Israeli. Nomba mu chapter 5 mwaba infyalwa ya bamwana Seti elio ababa mwana Seti abantu bamwe balenda na Lesa ukwenda na Lesa te kwenda fye na makasa lero ni pamulandu wa mubelo ule moneka mowa bule samukati akabumi bwabo pamyaka yingi. Nomba muri uyu na musango wa kwenda na Lesa emo kuno kulongana kwansa kwe ukwa Mansa District Conference mulandu wine tukwatiri omuto wa kwenda na Lesa ukwenda na Lesa mkwa ichika nkala na tumona mukasuba kalelo ifya abantu bale moneka nga balenda na Lesa kanshi balefuma muri Lesa echo kutiri abafyelishi nanga abantu abalenda na Lesa kanshi yo na mukwafwa kwa uyu musango wa muto wa kwenda na Lesa tulino kwenda nemitwe yingi pamo kwenda na Lesa mumifwalile ukwenda na Lesa muchupo ukwenda na Lesa pamulandu wa kulandila mundimi kweba ati tulesanga okumula kutela ati nishina tukwata ama sub themes ayengafwa bonsa bali mukukabila okuti bengesa mfa ku pamulandu wa kwenda na Lesa na pali imito ya kwenda na Lesa epo twamona nokutila ine omuto wa mpelwe wa kwenda na Lesa mumifwalile ukwenda na Lesa mumifwalile twachimona kabiri tulemona kutila ati imifwalile pamulandu wa kufimba insoni nango mubiri wa muntu elio imifwalile kutiyaba inga chakwe bati ulenda bwino kwa bulo kulufyanyanishi na ufalo obulungami nombanga walufyanyanishi wafimbulwa obulungami waba nensoni no mwenso ngafinti twa mwene mukutendeka nangu tusanga mukutendeka chapter 3 verses 10 ilo nomba Adamu na Eva na abalufyanya balumbulwa kuba obwamba Lesa abalungamike kukubafika ilaya elio pamulandu wakusuma kwa mulopa baba nomba nabakayele panshita ilya ulwembulesa afimba pofyo bulo kupwisha ukulolela Yesu Kristo kutila kese puisha ululubembu tulesanga mukutendeka chapter 3 verses 15 na panuma ya iyo nshita tulesanga nomba iyo nshita yafikile yapa nomba ale baba obolesa pele abe na Israeli amalango tayabalungamike na abali mu kupepe filubi tafya balungamike bonse twali bembwike ilio twabembwike twalungamikirwa muri Yesu Kristo watanikwe pa Calvary okuti nomba onse uli mu malango na ushiri mu malango batetekele Yesu Kristo abena Roma chapter 3 verses 23 ukifika mu 25 kanshi twasanga okumona kutira ati mashuwi ayale twafwa na kamutoko tukweta tukwenda na Lesa mumifwalile imifwalile Yesu ifyo tukwete mupashi wa mushiro ifyo twakulangana ku bantu nga tukwete mupashi wa kibanda twakula endo obwamba pantu ngefyo tulesanga muri Luka chapter 8 itulwe itwakwete mupashi wa kowela alenda obwamba nomba kuli no mupashi wa Lesa teti mupashi wa Lesa umulenge okwenda obwamba yapa nomba tuleka biloko mona kutila tinga twaishwa bwine fe twingenda na Lesa mumifwalile twala moneka na bwino abantu ba Lesa nangwa abana ba Lesa na kubantu abali bonse chisuma mukati akakulonga na kwesu na mukubwika shibwesu tuli amabumba ya lekana kuli kwibumba lyabena fyalo wabalefu ayo kuyichitiro mwabene balefu ayila kukuyisekesha no kusekesha abantu bambi yabasha kwata umupashi wa Lesa bakwata fe umupashi wa chiwa 1 Corinthians chapter 2 verses 14 ilo kwasaba fe nebumba ili abana ba Lesa yabashila alule emibele yabo lelo bali abana ba Lesa no kufaye kwata omute wa kufaye okusambira chebo cha Lesa pakuti babe bakachita bachebo cha Lesa ofyo mwine alefaya aba ebana fe ba Lesa Yohana chapter 1 verses 12 ilo kwaisa banebumba nomba ile itwabe na Kristo ebali abakwe bati atetekela asambirishiwe chebo cha Lesa amba no kuchita nemibele ya kwa Yesu Kristo
twamuna okutila ati ilibumba nomba ilile monekamo na bukristo mukati kabo nakonso kubenga yabaleta babatwishike balabe bati ababena Kristo ngefyo babebele mu Antioki Syria. Ilio Paulo nasambirisha omwaka otuntulu bayalula emibele yabo bambokula kitefi kitwa n'emibele yabe yabwina Kristo babetire okutila ati aba bena Kristo. Mirimo y'abatumwa chapter 11 verses 26. Kanshi twamuna okutila ati ubwina Kristo lishuire elumbo kuri bali abana bakwalesanga bafuma mu mbela shachalo baba mu mbela shakwa Yesu Kristo. Neshimbela shakwa Yesu Kristo muto wandi uletila Ukwenda na Lesa mumifwalile. Kanshi fwe watu alasulunga tano kurole kishapa mifwalile nshi. Imifwalile imoyo tuingamona yapa mulandu wa ichifimbo chabana mayo kumutwe. Iwu kulia 1 Corinthians chapter 11 yatantika ifyo imitwe yaba. Umutwe wa kwa Kristo ni Lesa. Umutwe wa mwaume ni Kristo. Umutwe wa mwanakashi mwaume. Echo mu hierarchy kutila mu leadership. Fifile pelo obukatoyo bukatoyo. Nomba umwanakashi ukupelo obukata mwaume Bible efundeli aliko lyakwe batumwa nakashafwale nangula afimbe ichili chonse kumutwe kukulanga okutila ati nali na kile fundeli akwalese lyalandile mu Eden mukutendeka chapter 3 verses 16 akula akuteka umwana kashi nechishiro chakutekwa umwana kashafwile afwala ichisote ili efundeli akwalesa kabiri mukulanda kwa Paulo muri 1 Corinthians chapter 11 verses 2 alela ndokutila ati efyo mfunda na munkuta shonse echo tulesanga mukasuba kalelo kulia wabalena kile lifunde nga ba Christian brethren bana mayo balafimba kumutwe nombo obusanso obwaisaba pwe kibanda chanyisha amatontonkanyo mu bantu kusanga okutila ati nomba nga chako bati bimushishi waba expensive umuntu walukira abantu bala umwana shani ichili pufe kulanga abantu ukutila baluko mushishi echo tetibengire na mu Christian brethren mo bakose shefunde yabana mayo kufala ichitambala kano baya kuchilonga nino chirashekwa mafunde chakwa bati nangu tafwede chitambala aba umebambi bale mumona chabapo bwino lero mutemu alo lefunde lya kwalesa ifunde lya kwalesa lya kufaya ati umwana kashi aichefye abe pansha butungulu shibwa mwaume echo tatule suminisha umwana kashi ukufala ichitambala kano finali mwa ushashi wapo akantu atali asambirishiwe ero nombana wa atendeke ukufala ichitambala chena chikankala ekwe bati chichifimbo chabela kukukulanga ubukata kumwaume ero te kumwaume kweka na kuba malaika pantu muntu onso watetekela aliperwa malaika uwa kumulinda kanshina mayo eri alefwala echifimbo alingire kwata ukulanga okutilati napelo obukata kuli ba malaika muri uyino musango omutulesango kumuna okutilati nangu fe kumulimo wakwalesa ukufwala pa mulimo wakwalesa Lesa apele Mose Aaron n'abana bakwenga bashima pepo kulafwala ama uniforms ukufwala kwa mingila epamula ndo mulimo balebomba twamona mukufuma chapter 28 abapele mingila ya pamula ndo wakupela malambo yali ya white eyo balefwala elo panchita ya kuingira omwashirisha abapele cyabukatanga abantu alelungatana kuchinso cyakwa nani icyakwa Lesa lelo kushikulosha kumirimo yimbi ya shala tulesanga kumuna kutila Lesa talelumula ko kutila bafwira okufwala iyimingira nangwa uniforms ngati tuchimone ilo efintu filenda muri uyu musango Lesa asuminisha kutifende vyo fino kufika na munshita ya chikuku na munshita ya chikuku muine bashima pepo mubena Kristo alefwala imingila icha isalenga basemwe mwo kufumya mwe mingila mulandi wakutila abantu balamonanga nafwala omwingila kwatiro ali na Lesa nombe icho Lesa alefwa yate kufinya omwingila alefwa yo kufinya Kristo abamuli yena ukutila nangu takweta omwingila nangu nakwata omwingila lero Kristo kalamu tungulula wakulana kila pantu ifo tuli mibiri ya kwa Lesa imibiri Yesu etempele ya kwa Lesa 1 Corinthians chapter 3 verses 16 ifo tulesanga kanshi ifo twenda lyonse na nani na Lesa echo kulu bali lwesunga ba Christian brethren ichi kulule bombe chevo cha kwa Lesa alemoneko wabusaka nishirifye bwino nashiningishati ndina Lesa kanshi ifi mukwipifya ifo twamona pamulandu wakwenda na Lesa mumifwalile talipwile iliashi tunokutwaliza neshita ya wana waimbia lako nkapo twisa tumufwe
kulalefwa yazo se kuli baifwe batata ni kwateri fusho ye mwala kwasha ni mesepero kulola kutufwala ilo nama human rights ja ja ichilipo kumisepela ukushafwa bafuire ngale ntanshi bayisushiwa mwechewo chakwa Lesa nga abantu abenga bombela bwino Lesa muchewo chakwa Lesa misepela imisepela nga shakanshiwa bwino chewo chakwa Lesa nabale bakansha kutibawa lelo bena kutiba imini nandi ndeso sechi pamulandu wa example ya muishita ya kwa Daniel wabale bafunda mu Palestine bali wire kukupepe chilubi nomba bena ilo bayimini ndinga abalumendo bali kene kupepenshi ichilubi nicho bayishibe bwino fe bafuire Ukwenda na nani na Lesa ichile kabire misepelo kuyikansha beshibe bwino chebo chakwa Lesa nga bayishibe bwino chebo chakwa Lesa na yafunda Lesa mu buteko ya pamulandi human rights aya lero finkanya imibele ya chebo chakwa Lesa bali nensambu yakukana bantu bena bali babashipa bashakwatana mwenso chawa moku imini na mudi Lesa kuchiro kuimini na mumbele ya kwa satana so chilifya bwino ichilele ngo kuti misepela ile pongana toast away mulandi wakwe bati tuleba bulisho kwa pela uko bachita equip ichevo chakwa Lesa twatotera bafyashire